جمع نوجوانای قاری از کشورهای مختلف. سلام علیکم. سلام علیکم جميعا. السلام ورحمة الله وبركاته. شلونكم احبائي اصدقائي؟ وعليكم السلام ورحمة الله. محمد از بنگلادش، قاری قرآن. خب یه سلام علیکی بکنن. تفضل. يا سلام. يا سلام. اگه موافق باشین قاریاشون اول بخونن یه خورده برامون. محمد مشفق. أعوذ بالله من الشيطان